Assalamu alaikum. Birinchidan barcha sportmenlar xush kelibsizlar. Bugun Tomosha qavmining uyushtirayotgan voleybol turniriga baringlar xush kelibsizlar. Birinchidan Malayziyada yursak dag'i Moskvada ушул musofir жерде ынтымақты биримдикти чыңдайлы деп кадамжай коому түзүлгөн. Анын арасында центр зона, ушул тургандар баарыңар ошо центр зонанын өкүлдөрүсүңөр. Ушул центр зона эстафета катары волейбол турнирин өткөрүп баштаганбыз. Бүгүн 3-чү оюнубуз болду. Эстафета бизге тийгенде сулак тугандардан. Biz bugün ötkörüyoruz. Barınlar ушул турнирге хуш келипсиңер. Сиздерден сураныч эле таза оюн кылып, бул эми оюн болгончу. Бул жерде эч кандай спор болбош керек. Bir elimiz, bir жерден адамдарыбыз барбыз. Уруш талаш болбосун. Судьялар честно карап бериңиздер. Спортсмендер реально ойнап бериңиздер. Күчтүүлөр жеңип кете берсин. Бул жерде башка талашатан эчтеке жок. Oyunda sekine kaldı. Az karanlık sekine açalım. Tamam. Oyunda жақсы өткөргүлө, күчтүүлөр утуп кете берсин. Кудай кааласа баары жакшы болот. Негизи болгон нерсени кылышынан кереги жок. Өзү шунча оюн болду. Эми судьялар койгондо ошо судьяларды кое берели. Судья не деген болсо шоу болсун. Болгон нерсе калыш керек. Tarixi var neçin ынтымагыдайым бекем Алат о бешигим Башым ийип тазим этем Керемет аймагы Желбиреп турсун байрагы Булагың ташарып булбулдай сайрагын Kırgızistan'ım Bilemin bir özüngde ırız bakım Özünsüz atmaytanım Kırgızistan'ım Gerek bir özüngü ardayım canım Ayabaytam çıkanım Megenim ederim Iyıksın anı sezemin Tübölük saktaybiz Düşürböy büyük çelegin Barыбыз bul tapta Barkındı sezbey dursak da Kemitmey biz gelecek urpaka Bilemin bir özüngde ırız bakım Özünsüz atmaytanım Kırgızistan'ım Gerek bir özüngü ardayım canım Ayabaytam çıkanım Korkucu nominasyasının Armağanlık Aybek. Tomosha tarafından oluşturulan voleybol turnirinde en жақсы bir obolo bardığı omolo Batırıp Medirbek. Bilemin bir özüngde ırız bakım Özünsüz albaytanım Kırgızistan'ım Canım ayabaytam çıkan
olğana, Kızılbağ 2. Молодец. Bugünkü keçenizin çempiyonları, bugünkü birinci orunda yerleyen Kızılbulak 1 voleybol komandası. Молодец. Burada gülbetti. Uçaşayan kayıt. Demin trafikte veren bakan bizim ülkesi üstüsüne öyle mi? Estafetanı biz tengeşip yaptılar. Yaşlar sürüyoruştuk, tengeştik, özler makulluğunu alıp bizim Kazanca Konu'nun sentez zonasının okuna aydındağı garaj ayrılık fonduna tapşırdık. Adam işleyger var, ben tapkan kalı var, üyüsümenen, bala çakalarımenen, ardayan şuntup, yaxşı dostu oyunu kılcıda ödülür. Ooo!